Sa sianga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka sing ilu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga saat tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me bakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani kinang gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gay bakaya loka tabioka kena coleslaw surua tatni Gelago pata na kena pai ng bani kay naman rai. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarangan no direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wale sarangan ito miko may nanomota na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Erau talangan ni rito dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na bukuni oso pakadadaka. Sendrak-endrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwag na bima manyon na kabini bugululu bay Kemando California, bima maninduwa na singilewo ni lotulewo bay Kemando biti, and a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanta wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with the kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Esengan din ni Karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka maman tataka tu na Vingarabi o ya ke tu na kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tu na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tu beto seki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonoto stoa kinanomu mati ni katumba.